Tumslo, Ayeghiqha Loki vi Pratapa Sutsani. Supaki Laki, Anigini Sala, Ketanikini Namukubdi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pini. Nuki Shigi, Agizani Salala, the Princess Kithe no Pikuno. Nuki Shigi, Agizani Salala, West Bengigala, Ipsina Hospital Shikibivikila, Israel Special Operators Wishnyakona, Doctor Ngo, Nurse Nyakotoi, Apinimga Kapwana, Doctor Ngo, Nurse Ogili Shipu, Shikibiviki, Tipola Ngwagiku, Palestine Mikatu Pitivai Ipi. Itagi the Princess Kithe no Pikuno, Israeli Special Operators Tipokona, Doctor Ngo, Nurse Ogili, Shikiuliki Kumopu, Kusakinimi Ogili Shive Ipi. Israeli Special Operator Wishmiakona, Palestine Mikatu, Shikibiviki, Tipola Pikiveke Oye, Imikinina, Islamic Jihad Galamikotola, Sakipioke, Ipi. Shikibiviki, Tipola, Palestine Mikatu, Tiveke Oye, Igona wanted Shakekoki, Ipi. Israel Gaku newspaper, Haaretz no Pikuna, Panok $2, Lakiye, Basil Ayman al Gazawi, Ipi. Paye Israeli Defense Forces Wishmiakona, Oveku Salala, Pasho Alka Beku Vesikula, Igona Izavena, Ipsina Hospital Shikipiviki, Tipola, Muagikiwe, Ayeghiqha Shivai Ipi. Itagi Tim Laki Tivekuna, Pamulaki Ipi, Pajaye Muhammad Ayman e Gazawi Ipi. Kataumi Lakiye Muhammad Walid Zalamne Ipi. Paye Palestine Haku Militant Wushmi, Jenin Battalion La Sakipeo Laki Ke Ipi. Kuho Hamas terrorist Wushmi Ona, Islamic Jihad Galami Sakipeo Kiningo, Palestine Jenin Battalion Wushmi O Sakipeo Tipoye, Israeli Special Operator Wushmi Ona, PTYP Assa Chilkena. Igona Panang Lo Shiki Devatsai Ipi. Panong Ningo Hamas Wushmi Ona, Israeli Defense Forces Wushmi Osho, Amkuluma Saputsai Ipi. Luki, Shigalaki, Ashigani Salala, Cable Network News Sutsa Kithe no Pikuna. China Gaku President Xi Jinping na, United States Gaku President Joe Biden Villa Pikuna. No United States Gakuna, Ketani na Mukubdim Pe Hipola, Presidential Election Kikishe, Shinisha Q Hipola, New China Gakuna, Non Gaku Election Kikishe Hipola, Chosmot Nani Ipi. United States Gaku intelligence reports come na Pikuna. Ketani na Chuso Mpelona Itihipolomo, New United States Gaku Presidential Election Kikishela, Iran Gaku Agents Congo, Cuba Gaku Agents Ena, China Gaku Agents Kona, Chosucheni Ipi. Nuki Shiri Agizani Salala, Min Sutsa Kithe no Pikuna. Oviku Pinedola, Jordan Gakula, United States Gaku Wishimiko Kemla, Iran Gakuna Kupucheku, Katiab Hezbollah Galamikona, Etek Shivekula, United States Gaku Wishimikutu, Vekipitivena. Kimi Bidi Izaveki Wona, United States Rakuna, Amkulu Kilana, Iran Raku, Katiab Hezbollah Wushimi, Kami Pitive Ipi. United States Raku, Pentagon spokesperson Sabrina Singh na Pikuna. New United States Rakuna, no Iran Raku Sasa, Awishni Shamwe, Ipi. Ikimu, no Iran Rakuna Kupucheku, Katiab Hezbollah Galami Ono. Jordan Rakula, New United States Raku Wushmi, Timiktu, Bomna, Vekipitivena, Timil Hobidi Izave Pekugona, Amkuye Lumap Saputsai Ipi. United States Raku Pentagon spokesperson Sabrina Singh, Pakistan Yegina, India Yegilaki Shicheki Uglokila, Pas Jajit Singh, Abotabat Kvena, United States Rakula Wana, Tilau Husave Ipi. Liye United States Rakulo no Punu. Abotabat ye India Yegilaki Shichikimu, ite ye Pakistan Raku Yegilaki Shivai Ipi. Nuki, Shigilaki Ashigani Salala, New Sponge Society Teno Pikuna. Salanomu, Russia Rakuna, United States Rakungo, United States Raku Pusapa Raku Hosasa, Agushike Pushaye, United States Rakuna, United Kingdom Raku, Nuclear Ushinanu, Supuvenipi, Akapushani Ipi. Tiganguna, Russia Raku President Vladimir Putin re, Panagaku Nuclear Ushinanu Kami, Pakisapa, Cuba Raku, Supuvenipi, Hatavai Ipi. Nuki, Mukutuku, Asuzani Salala, NATO, North Atlantic Treaty Organization Raku Ola, Atosha Jens Stoltenberg na Pikuno.
Ketani kini na muku kini mpe supuki muku bidi tsala lono ishuk tola Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kiula United States ga kungo klola ga ku kono panong ga ku wishina nu kutomo Ukraine ga ku sveki hipo ye panong ga ku gangna akamsa pu lakhi shivai ipi panong ga ku shopen ki wishina nu chilumo fai ipi Luki shigalaki ashigani tsalala Free Press Journal Sutsa Kithe na pikiuna Pakistan gaku ARY News la broadcast journalist chichikyu affect satina asuzani tsalala panipu namaika sas nto akelana li igona hebekyu gongna ARY News kumla mi kona suspend pa savai ipi Anong na ARY News kumla la ado kami gongna pa kihismo vai ipi Itagi Free Press Journal Sutsa Kithe na pikiuna Panipu namaika ge ovekyu tsalala journalist laki shiche ipi Itagi asa Kithe na pikiuna asfak satina panipu pithivenena li igona heve ipi ikimu li pithim lave ipi ado kamithil police ni kona pakalvai ipi Luki shilaki ashigani tsalala Reuters sa Kithe na pikiuna Malaysia ga ku kau akithe shin ki wongna Malaysia ga ku na Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kishalvai ipi paye ampe hotso pungu shivai ipi Malaysia ga ku Prime Minister Anwar Ibrahim ngo pau cabinet members ena agkau lagami ona akapugo tipo ikilo akiula igona pa akishese ipi Luki shige agizani tsalala Times Now sasa Kithe na pikiuna ovekyu tsalala Pakistan ga ku Prime Minister shichekyu Imran Khan ngo Pakistani Tehreek Insaf mkola Vice Chairman na Pakistan ga ku capital Islamabad phugi yepika ko pugo kumtse United States ga ku capital Washington DC phugi yepika vila tukhona bivetsu chekyu gongna Pakistan ga ku yepika na pakma ye aku kila ampe chige khathaveni pi khathavel kyuli ki kumopu itagi toshakana case gongna Imran Khan ngo panipu ye Pakistan yepika na aku kila ampe chige bidi khathaveni pi khathavai ipi ena toshakana case tipo ye pana Pakistan ga ku Prime Minister shichekela British ye pikana huka pound million chigituku Pakistan ga ku svekyu ye deposit shive mona pakma kimin pona luvekyu wangna ke ipi Luki shiglaki anigini tsalala South Korea ga ku Yonhap News Agency report laki no pikyuna Luki shiglaki ashigani tsalala United States ga ku wishikyo laki F-16 fighter jet ye South Korea ga kula azugil laki la crash shive ipi ikimu akio kusau pilot ye amina akio tipo pitin phizuna hapel vai ipi Luki shiglaki ashigani tsalala CBN Daily News sa Kithe no pikyuna Myanmar ga ku Shan states la Myanmar junta yepeka wishmi ko kem laki ye KIA current independence army halami kuno attack shivai ipi ena Myanmar junta yepeka wishmi ko hushina nu kutomo luvatsai ipi ikimu timi kiji tivena kiji izave kila pismo Nuki shiglaki ashigani tsalala the Morung Express sa Kithe no pikiuna Nagaland states la Kuki Students Organization Nagaland KSON mkona parent district Kelma Southam Village Pula Luki Mukutsni tsalala the 7th edition of the Kuki Students Organization Nagaland Sports Meet no ashekuhu shivai ipi Luki shiglaki ashigani tsalala hauthi galami kodola commander shakyu Muhammad Al Alifi Yemen na Hindustan Times sa Kithe no pikiuno ningo ye United States ga kungo United Kingdom ga ku msa chemo vai ipi ena aga ku hikmana ningo hauthi galami ko sas adok shwa agushni pi akpugu shaye ningo ge to pe vai ipi Luki shiglaki ashigani tsalala Reuters sa Kithe no pikiuna ketani kini na mukuktum pe leki tsini tupulani tsalalo no iship tola Palestine Hamas terrorist wishimi kongo Israel ga khuna agusha kiula Israeli Defense Forces wishimi kona Palestine mi pithive ke koye agi ki hila ketani mukutso akesni na hopungul lakhi shivai ipi Palestine Hamas terrorist wishimi kona angkalana timi kalve ke kodola Israel ga khumi ngo ktami ga khumi khana akekini na hopungu panong ga khula kigide povai ipi Ikimo Israel ga khumi akena shikini ye
Gaza phugela a akutala Palestine Hamas terrorist usnyo kona kha thape pa phe ipi Panong dola timi mukut chena akhu ka hawai ipi issues ta the pado nong kamjish kimti